paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Kumusta na kuanang? Agad kastoy lata, Don Butchog. Nasaya at lata. Nakaradkad lata. Sabong para kan ka kuanang. Nay, anya nga day taigam mo nga ilamlamang mo itilikudam. Sabong nga rod para kan ka. Ay, trumpet flower. Trumpet flower. Dinagas ko la di tadalan. Na, anwag nga dayta. Ibalang mo dayta. Mangtad ka trumpet flower pie. Sana bali tanapintas mo ta sabong daytoy. Di kan mangtad itikas ta. Apay, maidengdeng ko aya dayta. Sige. Intun maminsan, ikang kanto iti sabong ti karabasa tapno maidengdeng mo. Apay ngamin nga da kaya, anyat ibagam. Katnay, kaadaywan asuli ti kabildatan ti ayan ti balay mau. Umay ka nga rod sa rungkaran. Ahon kayam, di na ka di libre iti merienda. Umay kalagayam agpalibre iti merienda. Bangkrapom gayam ti istorkaw. Ala, agawid kan. Tamang ano alalyaan nakday di asawam. Si kamat kuanang. Talo na tawan tinapalabas. Sipod pimusay day di asawa nga ay ayatak launay nga aging kaita. Naa, aguray ka. Umay ka di makigayam kanya kung umay ka agaram. Agaramakan ka kuanang. Ay, bastard kan. Manglok-loko ka laang. Kay bagbagam itay nga ayatom day di asawam nga aging kaita. No di ka manglok-loko. Agawid kan. Sayang lang ti oras ko kan ka. Ado pa tinaskan nga ramidag. Mangisuputak pa iti asukar. Tulungan ka, kuanang. Sana bali tawan mo't lang ti aramidag iti balay ko. Tulungan ka, tapno saan ka mabanog. Ngamsakbay na, pag merindaan nakpay Nala, wan malangan. Pag meriendaan ka manlangan, tapno awamot makunam. Marito yan, anyat gatangam. Ha! Na. Ay! Anyat katawa, marito yan. Adamo gayam asawa mon maray. Ay! Kakaroba! Adan asawa ni Marikwadang! Na. Kakaroba! Na. Adan asawa ni Marikwadang! Ti ampang abak-baketanan. Anya ti pukpukaw na. Agasawa ta kano, kuanang. He! Alang aminan, kuanang. Agasawa tang aminan. Uray may salang akalding ti maparte. Taduduatan tumat lang nga agsango. Santan nga agimbita. Anya! Alahan, kuanang. Agasawa tan tapno agkabalay tan. Nabanuga ka talaga. Nagapwam aya. Kanin anya ti umay mo ibaga. Kasla importante launay ti ibaga mananatuyang. Adan asawa ni Marikwanang. Anya. Anya ti bagbaga mo nanatuyang. Adan asawa ni Marikwanang. Adan asawa na. Ha? Adda asawa na ija store na. Betet ti ibaga. Kunaklakit no emergency. Kanabambanog ka. Ay, adda. Podno tembaga, Kapitan. Adan asawa ni Marikwanang. Amangan mo't no saan ng asawa. Amangan no friend na laeng. Kinanya kumano adda. Awan ba't parikot iti dayta? Ay, sa wakas,
Adan asawa ni Marijuanang amunan taon ti sarsaritan. Alaki din. Inkan, di ka manaktak iti trabaho. At dayta ko nang nalpasta na nang isupot iti asukar. Ngam kukwak dayta may sa supot tatangdan ko anang isupsupot. Anya? Anya pa iti sumarunong nga aramiden ta ko anang. Ibagamlaang tatulungan ka tapno saan ka mabannog. Kwa. Dayta mantika. Kastamot den dayta asin. Sige ko anang. Tulungan ka. Ngam kukwak tumot ti sagay sa asupot a mantika ken asin Naa. Sige. Kukwam tulat ta. Nay, si kamot day ta masabat kaw, Don Butchog. Anya nga day ta naka-eco bag nga igamaw. Tangdan ko anang isupot itilakon ni Kuanang. Ha? Tangdan maw? Apay napan ka nakitagay, di jay istor na. Dinto ta bak ng kamay. Katman nubak na nga? Aguray ka, Don Butchog. Apay, inayaban na kaaya ni Marijuanang ang makitagay. Saan? Nudikat na pan ko inaram. Ha? Agar-aram ka kin ni Marijuanang? Katuan. Nagpatangdan ka? Na, hada ka di kasta nga agaran. Agpatangdan, itiar-armon na. Adto ti kapi-api na timplam, kapitan. Ay agyaban na, kagawat ko na. Ay naimas ti kapi ma. Kastamot ti timplam, kabisado ko na. Una niya. Ay, mariko na. Pudno ay nga dan asawam. Ha? Isumutin padamag ni Marituyang. Kwa? Saan, kapitan? Agar-aram la kanyak ni Don Butchog. Nigayam Don Butchog nga imot, agar-aram kan ka? Kapitan. Apay kayat mo day-day. Kwa? Kasla crush ko. Katno imot day-day. Ang mga din na kanto ikan iti sida no agasawa kayaw. Ang mga isuntulat yagsit sida iti naimas. Ha? Pagkunamot akasta, kapitan? Di mo na damag aya idi. Nagsakit tinakam day di dunya kutong kenkwan ha. Ngamen, imutan na kano idi. Isungarod dunya kutong tawag na kenkwan ha. Gaputakim mo taong. Time imutan nila kay Butchog nga asawa na, nga imaut. Ha? Mas dawa ka. Tapay adon kendo niya ti awag da kadakwada. Sa bagay, dakil nga minti balay da. Sa akin aday di Amerika, tay kakaiso na abugbog tong nga anak na. Ay, kapitan. Bak nang tangag paiso. Kasta uday mat akir mat ni Don Butchog. Ha? Ita, kayat mo pala da jay. Medakan ka. Nanakwanang, gumatak man iti asukar a 1/4. Nanakwanang! Umayan. Ha? Manaw tigatangam nga sukar. Abay akas tamot ang tibuk mo, nanakwanang. Kulor yellow matain. Yellow ka di dayta? One now, brown. One now, orange. Tila madmadlaw mumut. Sakit. Nakaritos ka iti atid dawg. Sakit medyo lumabaga day tabibig mau. Ay kauwan Ay, kas tagayam ti adda asawa na. Awan pa asawa. Tasa anak pa anay kasar. Kanong artikal lay Sam? Intonto alaki din. Ibagamon non niya tay gatgatangam. 1/4 nga sukar lang, nana. Okay. Mabait lang nga raw. Taited ko. Nay, Marijuanang, papanam, nakabistida ka mag-iti sabong-sabungan. When inak nga ron manen makidate. Kini Don Butchog. Wan, ag-date kami manen ijay ilay. Ha?
Ay na marikwanang sa wakas addan asawam. Ahay! Sumardang ka mamut. Anya nga asawa nga ibagbagam. Tilay warwaras mo kadagiti ka aruba. Oray, taditan tumot lang ti pagtungpalan na. Kay kano nga ti kalay sayaw. Tao may kamimot makipangan na. Mano abaka ti parchen niya. May salakan wa kalding. Tadudwa kamin tulaeng agsango. Anya! Ay na, nabsuga ko unay Kasano nga minasaan ka mabsug unay. Kat binukudan mo ti buo alitson a manok. Dinakpay inikkan. Paborito nga mintelitso na manok. Jayla na nga kagudwa order ti sindak. Sa nabalit, tanay mas lata uray na tag. Mala, agbayad ka nga ruden, taintanton. Ha? Siyak tagbayad? Wana, sa nabalit ado ti kwartam. Anya? Taintantuman kidagbuyay ti sini. Agday taman ni jay pagsinyan. Ay, kwa. Alan, kwanang. Bayada muntikin nanta. Ay, sige malaangan. Siya kong tagbayad. Na, agururok ni Don Butchong. Salba. Imay kami lagayam diti pagsinyan. Tapno may maturog. Ay, sakit siyak manen tinagbayad iti tikit may. Idinto ta siyak lang aro dun tinagbayad iti kinan may di restaurant. Ay, kung gaya, ti popcorn na ginatang ko. Igum na. Ay, inayadat nga alain ta siya kung timangan. Tadinak pa'y kaya't nga ikan itay mo. Inaayad laeng. Inayad. Aday ta. Maala kong di popcorn. Ay na. Rinabsot na. Na. Pinatputan nan iti husto ti popcorn. Ako namlan iso tinanggatang. Sapay nagdakkel asobot. Haddo yan ti kapem, kapitan. Igo pa mon kabayatan anapudot. Mayat ti timpla na. Kun kunamla dayta, ata libre. Awan ngamin ni Maribanang apara timpla iti kapem. Ewan nga rod. Ay pumanasyar mo't na dya tao. Inawes tay gayeb na atagabagyaw ta mapandakan no ag swimming. Ay katmayat bayam tagpasyarlat ta. Makapaikat day ta iti stress. Ewan na nga mawan agluto iti kanag. Manomat la tagluto ngay kapitan. Ay, wan gayam. Damag ko nagdit kayo ka ni Don Butchog nga imot. Kumusta ngay? Naragsak ka? Anak kay dit kan ko na? Wan kapitan. Nasayat isa din mo nga tinapnapanan niya. Nag-restaurant kami kan nagbuya kami iti sine. Ay, kita dumot nga ron ti impakpakan na kan ka. Siyak, tinangpakpakan kan ko na, kapitan. Anya? Sikat tinagastos? Wan, kapitan. Makitam. Di nagtumatpat yan. Kuripot na dyan, Don Butchog. Makaamukan iti biyag mo. Kan sikat ti ag desisyon. Kano pa karagsakam. Sikalat na ti makamu. Panang, agkalaysatan into no may alawas. Ha? Agkalaysatan? Wen, kwanang. Ay na, nagsayatan nga. Ay, agsuotak ka di iti trahe di Buda. Wana, di oray man mang rin tatapay iti banda. Ha? Talaga? Di oray man magnata iti red carpet. Ayos lata. Ay na, nagmayatan. Makamukan numanuti kayat mo maparti ababoy kan baka. Ha? Talaga? Wen, kwanang. Uray man kat nuing grande ti maangay akalay sata. Ay na, talaga? Wen, kwanang. Uray ta si kantumot lang ti makaamoy ti amin agastos.
Iso nga ayos laeng nga uray ing grande ti kalaysata. Anya. Uray, tadakal mo ti magangganan siya mi ti istor mo. Iswasikan ti agastos iti kalaysata. Ay, aglusto yakit itayta nga imbagam. Ala, rumuarkan dito'y balay ko. Sakbay ang magamatak, jay badang ko. Rumuarkan! Anya tinapasamak, marikwanang. Lumabasak itay dita paraangam. Nangag ko ti pukaw mau. Iso ang nagdardarasak nga imay. Akaslad na kapam. Agkapsota, kamare. Ti sinalbag na ijay abutsyog. Ha? Nay, apay? Ay, saus! Rinamos na kamaray! Ha? Kaya't mo asawan, maray! Naalanan ti dayaw mau! Ay, saus! Ang mga nuwag siko ka! Ay, nasken atakdiran na ti dayaw mau! Ay, anyamatan ti kastoy! Nagmalasak matan! Ha? Apay? Di na kaya't atakdiran na ti dayaw mau! Sumardang ka mamat, mare! Ha? Kahit anya nga ron ti sangitam ngay, kan apay nga kakapsot ka. Kasanumat nga, men. Agusto akmat ka ni Don Butchog, mare. Gamay na! Sakla aminan, tagas-gastos. Iti pa nag-date, may, kan aminan. Sa idi ko na nangagkasar kami. Kasta unay aragsak kao. Kat kunana pa'y nga oray ing grande kano ti kalay sa amay. Kahit Uray mano kano ababoy kan baka ti maparte. Uray magnakami kano pa iti red carpet. nagsaya atin ngay. Kunana pa'y nga oray mangrenta kami kano iti banda. Agsuotak kano iti napinta sa trahe di Buda. Kahit Gamsak ka no, magtibaka mo iti amin agastos. what? Uray tadakkel ka no, ti magangganan siya kiti store ka, maray. Na, apay, umanay, ti magangganan siyam apang ingrandi akalay saya. Ti bulili ko nga dun, butsyog. Ay na! Ti salpag ijataaw. Aglus doyak gapoy ti pungtot ko kang kwana. Ay, sus, kunaklakit din no makiasawa kan marat. Ngamsan mat gayam. Ay, sayang marat. Talaga sayang. Bayamaw, marikwanang. Kwartaan na kaladay dyan, Don Butchog. Wun maray, hustaw ni badungkaw. Kahit ay ayata masamat ni Don Butchog na nakwanang. Di anusam ati kinaimot na. No maanusam, abukudan na ti sidaan, kat di nakaikan. Di sige, agasawa kayo Kano kaya't mo asikalat agas-gastos iti kasaryo? Di sige. Ay, saan, kapitan? Saan akon nga agtatakon? Agasam, awampay gastos na no kasta nga ag-date kami. Siyakla amin kat di nakpay ikan, agraman ti popcorn akang kanan mi ko maadwa, iji pagsinyan, bukbukodan na, imbis asyak tinanggatang. Nagbubblegum ka kuman, amaray. Tapno kasladakan ka na. Unay ni Ayan. Don Butchog. Ultimo papkaon, imot na kan ka. Di pa ikat mangmangan, idinto ta si kakatagtiltil mo lang. Huwag nga rod Sige, maray. Ibagam, nubugbugan may. Taramidin mi adagas. Wang. Ay, sige. saan ba daw? Aktal na ka man. Isaksakit ko lang ni marikwanang, tuyang. Bayamon ni Butchog. Marikwanang. Heh. No talaga agasat mo ti makiasawa. Dumteng tulat taday ta. Dumteng to tilakay aparakan ka. Lalaki ko namot, kapitan. Ah, Saan alakay? Tanagalas adenggan. kat isumit. Saan nga agsaksakit tinakama marikwanang. Kano umay pa dito ni Don Butchog, papanawa mo. Di mo paspastrikin.
Nagalas ti ugali na. Iso di ka paalilaw kan kwa na. Wan, Kapitan, ngamay na. Nakalidlidayak, gaputan na loko ak. Manon ti gastos ko. Di mo panunutan dahi ta. Among taon, inton maminsan. Ay, nahanakwanang. Adda nga agpayso na kariknaam iti ayat. Ngam sobra man ti kinaimot na. Ala, kasta ni ayat numaminsan nanakwanang. Narabak launay. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangat. Kapitan Enteng! Rugyan tayong desisyon tayaw. Aguray pa'y Kapitan. Apay kay? Ada ka di absent? Kumplito tayo sa time. Aglako akpay. Indot ilakom. Bagas. Asino kada kayaw, ti agorder iti bagas. Aglaklako ak. Komersyante ka at talaga kagawan. Ala, agorder kayo kanyak. Kapitan, agorder ka matag. Warog, agawid ka din. Wine kagawad. Nalpas kumutan di paparamid ni uncle ko dito'y barangay hall. Damagam tuman kadagiti tanod mo. No asino kadakwada ti agorder itilako ka bagas. 1 month to pay. Sige, damaga kadakwada. Damagam tano, ado ti agorder, adan to discount mo no si kata agorder. Hoy, mayat man kagawad. Siya kun ti paggatangan yo. Saan kayon nga gatang iti sa balay? Jakmet lamaran ranaanan ni Kapitan Alumabas dito'y balay. Kit urayam Agurder nga ta itilakok abagas. Agurder apay ki dinasaan ngay. Sakbay amapan ko lakwan dagiti daduma akakagawad. Pagurder pa'y ni Kapitan. Adakit nakaibaga kanyak aswerte kano ni Kapitan nga agbuy na manaw. No saan mo na mauray lumabas dito'y balay, mapankalangan iti balay da. Ayun anya. May mayat pa ya, tapno makasaritam iti nasayat. Maribanang! Maray! Nay, ada ka mat, Maray. Ay, kasangsangput ko nga men. Aglaklako ak ngamin iti bagas, Maray. Umay ka kumalakwan. Ay kayaw awid ko lang iti bagas nga impautang ni Marikwanang. Aglaklako mo't ni Marikwanang? Wen, Maray. Amin akagawad, inikan na. Tautang may. Asino ngay nga rod tilakwak no inikan na kayo mo't amin nun? Anya mo't ni Marikwanang? Kompetensyaan nakpaymag! Da kayo man laengan tilakwak kwaraw. Anya tila ko maya nanatuyang. Bagas, ipapautang kaw. Mangala kayaw. Ha? Anya ka no tila ko ni nanatuyang, Chip? Bagas ka now. Mangalakan, utang. Kitno ka ala tayo laki ni kagawad ko anang. 1 month to pay. Uray da kayaw, linakwan na. Wang nanatuyang. Ay, Apay nga gungat ka ngay. lakwan na matlamin ay, maruruda. Bayam, si kantumat ti pangalaan minton maminsan. Sige nga raw, no 1 month to pay kin ni Marikwanang, 2 months to pay kanya. Ha? Ibusin mi pa'y aja in order mi kini kagawad ko anang. Uray siya ka nanatuyang.
Narigat no ado ti baybayadak. Ay, talaga nga awanon ti malakwak. Anyamatan ni Marikwanang. Kumpetensya anak pailaan mo. Ririn samot da ito yan, Chip. Gulo ko namgit di Ay, Makitkita ko nga agapa dagiti dua. Marikriknak anakaro agulo da itawi. Agbuya ta, no agapa da. Siya, jak amaw. No makakuha na nga, kung no makatuya nga. Narigat tiyag panunaw. Makaanyaak nga ta kadakwada. Marituyang! Marituyang! Ne, apay ngay asan at tumalyaw ni Marituyang. Dinak nga tamangag. Talaga gumurgurakan ka, nanakwanang. Anyat basol ko kankwa na ngay, apay agumura kanyak. Ti panaglaklakom ka no iti bagas. Na, basol ko pati dayta, kat agneg-negosyo ak nga road. Ay, kumkumpetensya ka no may. Jak kumkompetensyaan. Panggapuak kuma. Saus, aga pa kayon samot tayo. Sige lang. No kayat na ti apa, sige. Jak atrasan. No pinungutan ako, sige. Syakit din nakagawad ti karkaritan na. Tuyang. di nakasarsarita tanapudot ti ulaw. Hiunay kamiting. Damagag laing no nakaluto ka. Agluto ka! Hapay ayan nakaungungit ka. Ha? Kasanaw? Kumkumpetensya anak matgayam ni Marikwanang. Itapay nga ron ang napudot ti ulom ngay. Awanan malakwak talinakwan na aming idaan. Anya, kay kasano nga ro din ngay. Agluto kay ti kanam. Marurudak. Ha? Agkumari kami ti kunak. Ngam kumkumpetensya anak magayam. Ay, yad na problema, kuaraw. Madlaw ko nga raw. Nakalidliday ka magtata. Maring matulungan nak. Anyaya ti parikot mao. Kanayon nak nga apahin ni Tuyang kaw. Anda siguro madingar aramidam Awan, ang ungit nga ungit. Ta kinumpitin siya ka no ni Marikwanang. Ay, kunak no sana na di makalday tanga isyaw. Uray siya nga ron kinairamraman. Ay, madingarod ano kasta? Uy nga ron outside da kulambuak pa yan ko araw. Aya? Ay, jak kayat nga da kaapa ni Tuyang ka. Mangibabay no makaungay. Saan na lumabas-labas dito tersenak na dya atuyang ta teritoryok ditoy? Ay, isumot lagayam asabalin ti pagpagnaan na, Maray. Nakasagana ka makipinungot, Maray. Ay, madi ati kasta. Ay, di da kami to ananawaan ha. Bayan nyo ngagpinungot kami. Ay, madi ti kasta, Maray. Makita man no sino tinalalay nga makiapa kada kami. Ay, urnusan nyo kumaadwa dayta. Saan anasaya at ti makiapa? Ay, tutupak at talaga ni Marituyang. Ipagat-pagat ko. Di mo aramidan ti kasta, Marikwanang. Saan anasayaat? Sapay kagawad kapay met nga road. Parta ka mat ati magnasi ka ba daong? Anyaki din tapati panagnak. Pagpupudutam. Amumutin tila kaya Ha? magnatiyang. Nasaya at may tagur-uray dita paradaan day takwanang. Ay, santan nga aguray dita. Tapay, Adda dita, si kalaban mau. ay sa anak amabutang. Iso amapanta dita. Ha? Ay, ito yan. Dito yung kalatan na. Agbuya ka ba daw? Anya taramidam aya. Nasaya at nagkita ta dito'y paradaan. Marikwanang. Ha? Sinabat nakgayam? Anyat kayat mau? Gulaw! Ay katday tabat ti kayat ko. Ha? Pinungutan! Kinugtaran pa ya? Ha? Tuyang! Hmm. Kababain da ita nga aramidam. Ay Gusto na pumanaw ka dito'y badong. Kababain da ito yung aramidam ko nakit. Talaga mga awan babay hindi tang asawam. Ah, kasta, pungutan kang rudan.
Anay ka tuyay. Siyang itibong pungutimon. Apay ngay. Wana, tanakalisi ak. Ay, pasalsalikan to mga men si kabadaw. Pumanaw ka man ditaw. Ganda ni nagpinungot na kagawad ko anang kananatuyang angkal. Tapay. Naimbag tada ni tata ba nung anaganawa? Iso at inapungot dananatuyang kan kagawad ko anang. Talaga nga agapadan. Unang kal. Naungat ni nanatuyang. Kastamot ni kagawad ko anang. Naungat man. Kasano nga ta sulbaran day taaya. Sikaman angkal, ta sikaman ti kapitan. Nasaya ti pa naggagayem da. Hangam na perdila ang gapo iti bagas. Nga raud. Mga taro din angkal. Awan ganas ko ang mga tawan si daan. Agpada ta angkal. Awan mo't lang sida kadya balay ikaw. Iso ngay mayak dito'y balayaw. Ta dito'y ako mamangan. Awan mo't nga rod yan tem nga agluto iti si daan. Problema talaga ti sidaanan niya. Ewan nga... Ada na panunod ka. Anya day tanggal. Anya nga tanos si daan la ang ti ilako ni Marituyang. Ay, wanan niya. Wana, tapos andan nga agapa ka ni kagawad ko nang. Mala, ibagam day ta kininanatuyang. Ay, awan lat ka pare. Naungat lat ta ni tuyang ka. Iso nga ron apinaayaban ka tap no ibagakan ka ti solusyon ti parikot mo. Anya day ta solusyon pare. Yara saas ko pare. Ay, bagamlat ta na pare. Yara saas ko. Mala, yara saas mo nga ro day. Ay, kunay ka, amangan no da sa bali ang makangag kat kopyain da. Kasto ti aramidam, pare. Apay nga katawa ka? Ay, mayat gamit pare. Mayat. Mayat day ta. Ngayon niya rasas mo. Ay, kagarap ibagakan ito yan. Wan pare. Numakit-kitak day kaya ako anang agborborak ti dara. Hey, saan ka di nga umano nga ito yan? Ay, dinaklapdan nga agungat badaw. At day bagaking ka. Tapno saan kayo nga agapakin ni kumari makuana? Anya manan day ta? Aglako ka lang ay niti sidain. Taday ta, ti awan alako na. Nagado di ta sardinas. Ay kadyan na imas mo't ti ilakom. Ag tinulong ta, tuyang. Kit nalaing kamot nga glutaw. Nalaingak mo't nga glutaw. Iso pag nayunin ta, tilaing ta. Ag negosyo ta. Aywan anya. Anya ti partner ti napaw. Saan aya asidain? Pagbaknangan taday ta, tuyang. Kat no bumaknang ta. Umadaw ti kwartata. Ay kitwin na. Gatangan tantaon ti amin na kayat ta. Ay na, makapatango saktaon iti agong ka. Ay kitwin na. Maaramin mo to amin ay nakaikayat mo. Ala, rogyan tangarudan badaw. Naulimot-mot ni Marituyang mare. Ay kahit nasaya at no di nakan kuskosilapan. Saan matan? Ay nakapagpanunot siguro. Jak met apaan kat, basta di nakapaan. Wen Day. Anya ngay jar aribungbungan dagiti tao iti sangwanan ti balay da pari badong. Ay, jak man amu mare. Itay pa'y anadlaw ko dayta. Nagadumot ti mapmapandita sangwanan ti balay da. Awan met ti agtataray. Taibagak ko mga ada-aga apa. Saan met siguro nga agap apat aribungbungan da? Niinting day jay Nagturong iti ayan da pari ba daw? Sakpay mo ta! Apay nga iso ti inununam? Ay aguray ka ako araw. Sikat isumarunaw. Riri ka rira, Chef. Mabisinak nga rudan. Hey! Nayat ti pagrekrekyaran yaw. Umay ka paray. Ramanam da ito'y sidain. Alinuto may kanituyang ka. Nagimas di lako na. Ay, sinurot mo talaga ti imbagak pare. Ay kitwin na paray. Talaga mayat paray.
Maray, kumatangak man itiri ka daw. Nay, si kamagaya marituyang. Itaman pa nga imay kamanan diti tersenak. Wen, taad daw may kugatangan, Maray. Kat saan ka nagumurgura kanyak? Sika man, gumurgura ka kadipay kanyak. Ay, agurdirak itilakom abagas. Hehe. Adaw ti ka sa pulak abagas, Maray. Tagbirok dagiti customer may iti inapaw. Ay katuwin amare. Adaw tilako kabagas. Kat gumatangak mga rodan itilakom. Ay, katuan amaray. Umay kalat ta gumatang. Sige, gumata man. Ay, adaman ibagak maray. Ibagam lata ah. Umayak tumanmet aglako iti barangay, haw? Ay kat umay kalata, mare. Ipakadam to akin ni Kapitan. Wen, syakti makaamo. Kung yan tayong timiting tayo, tayo aminayin. Wana, Kapitan. Ngam, adapay ko maibagakan ka. Kanya ba na dahil kagawad? Umay ka naglako ni Marituyang itisidaan. No, mabalain. Ay, kut, umay lata. Marituyang, umay kan. Na. Ada magayan bita. Kapitan, umay kayo lakwan. Win na. Anyangay. Saan kayo nga agap-apa ka ni kagawad ko, anak? Saanon, Kapitan? Agdin tinulong kami, Kapitan. Nasayat day ta. Wen, Kapitan, saan kami nga agkin-kin numpitin siya? Ay nakwanang ken na natoyang. Ang kompetensya kayo man itilako, ngam saan kayo kumamat nga agapa. Itikas na, naragsaklat ti panaglangin nyo nga agkumare. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday to'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengar. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Anya tikat katawaan yung agulitag. Ay, apay dagdag mo. Ay katwan uray adak ijay kusina. Mangagkulat ti panagkatawa yaw. Ni Uncle man. Naragsak tunggal makitkita nak. Ay, bay, anak kabilat ta ka di nga katawa. Anda nga min pagtungtungtungan mi ka ni Kwarog makaparagsak. Anya day ta pagtungtungtungan yaw. Ay, saan mi mabalin nga ibagakan kantay? Basta urahin naktulatan nga agawid inton matamtama. Naimas to tisidain pa yun. Sa dino ti papanam, Kwarog. Mapanak ija kasaran. Nagsapakan amapan. Madamdamapay mo ti panagrugi ije kasar. Kunamot ni Uncle ko mapanakitan. Si kagayam ti imbaon ni Kapitan. At nakano ngamin maibagadag iti tatnaaw. No iso ti mapan, iso asyaklat takanaw. Ay uray syak. Jak pay mapan, tadanto manin maibagadag iti tattao. Ngam, ino ngay nga tati maibaon ka. Sayang, no saan ka makapandita kasaran, Maray? Masadutak, kaano nagadayaw? Nagado dita at tricycle apagluganan. Nilaangan badong ko timapan, Maray. Ay, isaw timapan? Kaano na panan? Ay, iso di magmagna. Ay, sos, tataulan mo tandagi ti nagdadakkel nga asaw.
Ayun. Apay ngamin, adita balay nga ado titaraken na nga asaw tinagnaan na. Nay, timarayan ni Badong ko maray. Nagpartak gayam ato maray. Sige Badong, partakam ti tumaray. Taray! Imuli ni Jipon ti papaya. Ay, imposible ang makamatan pa'y dagiti asaw. Badong, bumaba ka ditan Ay, jak baka baba. Apay asaan ka makababa? Nagababalaang mo na ito imulyam apapaya. Anya nagababa. Nagngato ko ng kidiya. Ay bumabakan tamang ruging jay kasaran apapanam. Sana nga ron ang makababa. Ay di mo manipilit ti kaya mau. Mangibabain ka Badong. Talyawon da kan dagiti amin alumabas dito kalsada. Ay, ang nervyosa ka bumaba. Mala, sukdalang ka araw daw, no di mo kaya't ti bumaba. Sukdaling nga. Apay, bunga, ti papaya. Apay, anya taranta ni Marituyang dito'y balay. Problema na ni Badong na. Ay na, kanayon na problema ni Pare Badong. Saan kano ang makababa ni Badong na ditapuon ti papaya? Ha! Puon lang ti papaya? Saanin ang makababa? Ay. Saan mo akatawaan, Inteng? Kakit di tulungan. Hey, dahito tinakas kahit nuawan ni Kwarog ang maibaon-baon nga. Kahit sa balimot nga minti ng ibaunam, ijay mat kasaran. Mala, kapilitan na siya timang tulog ni Pare Badong. Nakakapit ka malata di tapuon ti papayan, Paray. Ay, katuwa na paray. Tapno sana ka matinag. Ay, bumabakan. Mabuti nga ka bumaba, paray. Ay, Maray, di namot kaya't ti bumaba. Un nga road, Kapitan. Madanagan akaun. Apay mo't madanagan ka? Siyempre, nangruging jay kasaran apapanan na. Kasanutang ay pababaan ni Pare Badong. Sukdalok ko mga road, ngam di na magkayap. Tamangan ka no manabtoaw. Ayan nga, dagiti dadakkel nga aso. Iso nga road ti kabuteng na. Iso nga imuli di ta papaya. Ay, iso manan ti pang buteng taa. Tapno bumaba. Ay naglaing kan ang nagpanunot, Kapitan. Nagpartak abim maba ni Badong kat timarayan di tabalaymay. Sabi ko sa'yo Sige Badong! Partak ang pay ti tumaray! Dagiti nagdadakkel nga asaw! Sige! Kamatin nyo ni Pare Badong! Nasulbar adagos ti parikot ni Marituyang. Nakaawi din ni Pare Badong iji balay da. Mas daawak nga rod. Nagtakrot ni Pare Badong abong maba ija imulyan na. Kasjay na dayjay akong pare. Kahit kasanupay amakapan ija kasaran ngay kat nay maluman. Di mon problema anday ta. Ti panunutam. Jay yawid ni Kwarog asidaan tayo. Aywan anya. Ayan ngayon ni Kwarog. Ha! Wan nga agpaiso. Kat, nakapan mutlaang ni Badong mo di kasaran, Maray? Kasano ang makapan, nakita mo't akinamat dagiti nagdadakkel nga asaw. Aywan anya. Mabutengen arumor di tabalaymay. Ay, basol dagijay nga asaw. Siya lakuman tinapandita kasaran. Kano si ka kumangarot ti ibaon ka? Ay, kastaya. Apaya di mo imbaga adagaws. Awanan amaray, nalpasan di kasar. Ay namaray, saan ka amadanagan? Taado pa'y ti kasar ang mapasamak di ti barangay tayo. Si Kanton timapan para kanya. Irwar mo na dagiti inalam asidaan tayo, Kwarog. Unang kail. Muma talaga Tanagururay ka. Ito, itikan nawan ako ka. Ay naglaing ka. Amo ka talaga ti favorite ko. Ay, kinaawatan tano kasta. Ken, dahito ipay tinyawid ka. Ha? Ay da. Ulo tinwang day tao. Ay, sus. Ay da. Unay day ta asaranan.
Kaslapuon tinyog. Ay, nasiglat ka. Ay, badang dungaw. Umay mo alain na gito inyawid ni Kwarog ta ilutom. Wan, umayan! Makitam, nagalisto ni Antim. Kukumaray, nagmayat gayam no adamapan makikasar akabagyam. Oh, Marituyang, denggam di istoryaan ni Maribanang. Talaga mo't ngagdengdenga, Maray. Sige Maribanang, ituloy mo tiag istorya. Ay na, ay mabsog ka talaga. Tanagadutiin yawid ni Kwarog. Sige Maray, ituloy mo. Ay hustaon, paapalan na kami lang kini Marikwanang. Papaapalan kayo aya. Agis istoryak lang, mate. Inton addan to sumaruno akasaran, Marituyang. Ammom ton ti aramidam. Wan, siyakton ti mapan. Anya jebilin ko kani ka, Maray. Yalaan ka iti sida Maray. Ayos. Ay, addan tungtungan nyo akasta. Jakam mo na ita, Waraw, kaano di sumaruno akasar dito'y barangay tayaw? Inton bigatain. Sa dino nga minang, Di ta daya. Di ta lang masungad. ay, nasaya at saan akong amabanog amagna. Nagasidaglaang. Masapa ka amapan? Talaga amasapaak. Siya, nasipngot pa'y laang, mapanakaw. Anya? Nagsapa kamit unay ayn. Ay, nasken amasapa. Sa anak ngamin anak kapan, idiad na nagkasar di ta abagatan. Kurayan ka langin na sumangpay, Tuyang. May mayat ko manudwata. Taad ado ti mayawid ta. Mabuti nga kadagiti nagdadakkel nga asaw. Kamatindak tumanay. Ay, dito'y kangarudan balay nga aguray Ay katuin Diyak kayatan, ti umulay, di tapuon ti papaya. Ala, inangarudan. Mangyawid kayo ti ado asiday na. Wan, danag mun ayan. Dapat ka din ni Kwarog ije kasaran. Ketuan, itay pa'y agsapa anapan. Ay, adun tumanan ti yawid di ka anakak. Anggam, saan nga taan nakababayin kadagiti tao? Anya ko mati ka babain ije ngay. Ibagada, asaan kang agpaiso amapmapan. Ngam, ibabaon mo met ni Kwarog. Kaanakak nga rod. Kan, nagadupay tiyawid na. Ado tayo mo't amangan. Ay mano tayo laang mat. Siyak, ni Kwarog, kan sika. Talo tayo laang mat. Anya talaw. Siyak. Kan siyak tumanan. Kan sika. Kan ni Kwarog. Agasim data. Nagado tayo. Talaga nasapa ka ngayon may dito'y kasaran, na Tuyang. Kunak tumot kan ka masapak nga umay. Napunon day ta sa ako nga igimaw. Kag alangan ajak punwa. Siya, awan pa'y karga day ito'y hambag nga igim ka. Ay kat basol ko pa inuawan pa'y lat kargana. Kukwak mo tin aday ta nakabilag ako ka. Ay sos, nakita ng Jerry's Reserva. Ha? Naskan ataray ka. Inakalain na. Ano ba? Ay sos, nagtarayan ni Kwarog. Hay, Kwarog! Siyakti nakauna dita. Anya, sikati mo na. Inigama ako na. Kahit inigamak betal. Ay, sana mabalain. Sakti akong kukwa. Sakti mo na ditaw. Iswa sakti mangyaway. Agapatan no kasta, Kwaraw. Ay, jak ibatan dito ako ka. Ay, jak mo't ibatan. Uray itarom na. Jak ibatan day tayo. Oray, iba pulis na. Jak ibatan. Ay. Ay nainteg, agap apa kano da Marituyang kan Kwarog ijay kasaran. Ay, sungarot ti dimanon kanyak adamag day ta. Kat, sika mo't tinangibaon ka ni Kwarog ijay kasaran. Sika ti mapanmang solbar. Apay nga minanaskan nga aga pada Marituyang kan Kwarog. Jak amo Imbis nga urayak lang ti yawid ni Kwarog. Mabanugak pa mapan ije kasaran. Ay, aramidam ti rumbang integ. Saan ama solbar na ita aparikot no saan ka amapan? Ay, ibatan nyo day ta ako kon! Siyakti mo na, Kapitan. Siyak ka day ang kay. Ay, ibatan nyo day ta ko nak makaungitak day.
di batan. Ay, kwarog. Ah, Ibatam mo tanday takukot. Uncle Mike, para kumakan ka dito ako ka. Daytoy lang ti pag-apaan nyo. Ay nakapitan, nagadaw tiyawida. Ni Marikwanang, ni Badong. Natumot tiyawidak. Ni Uncle Kao, ni Auntie Kabanang. Ay, awanan ti agyawid-awid. Nukas tamat laang. Kasanungay ni Badong kau kapitan, nujak iyawidan, guraun nakmag. Uray mo't ni Uncle Kao. Na, Kusilapan naktaw no awan mayawid ka. O katamaw, akus kusilapan na. Aw. Agkus ko silap ka, kapitan. ay saan? Ay, uray din nakyawidan. Jak agugit. Iso si Kamari si kalaang timang yawid para kani pari Badong. Ay, kunakon kay syakti pangabakan ni kapitan. Apay nga Uncle. Kasanukan nga eh. Yawidan nakmut hindi napalabas. Huston. Saan ka na makiapa? Anya, di ka na yun kung ipalagay. Dakas di makiap-apa. Nang runa now. Nung nataengan ngam itisi ka. Amo mo gayam. Na, Kunak no nalipat. Tamon. Parta ka mo't nagluto ato yan. Mabisina ka. ay, agur-uray ka kaday. Iranrantam sa mo't abisinan na. Anya nga iranranta, nagkulbot na ito inyawid ko asidaon ta. Mabalinday tan. Ay, saan pa'y? Kanaguray ka. Saan mo pa'y nga isagana day tadakkel amal lukong mau? Tamapan ko pa'y padigwan da kapitan. Anya, padigwan pa lang mo't nakita tataw. Kitwan jay iyawid gayam ni Kwaraw, impayawid nan kanya. Kababain kin ni kapitan. Rumbang lang ang mabay na. Tani Kwaraw, ti kanayon na nga ibaw na mapan makikasal. Sana bilinan ni Kwaraw ang mangyaway para king Kwana. Dilagbain mo ta kapitan. Makikita Kwaraw. Wanang kay. Makitkitak dito nagdakkel amal lukong ngay gamaw. Impadi ko king kanina natuyang asidam. Uray saan ka anak kayawid? Adalat tamat si Daug. Iswa naragsak kalatang kay. Ay, Banag! Woohoo! Oh, Hui! apay aya. Ay, adan si Daug tayo. Impadi ko ni Marituyang. Ay, nagsaya atin ni Marituyang. Tapi nadigwan na ka? Sikan ate kapitan. Angkay, adda man nagkasar inton bigat. Hindi. Inaldaw nga adda kasaran dito'y barangay tayo Mapanak ka di manan angkay. Ni man antimot ti mapan. Nay, apay asyak. Ingka agsalamot Na, kunak man, no kayat mo mat nga iyawidan ka. Ay sana, tadamang kusilapkan ka. Kababain, madiday ta awid-awid. Kasta kapitan. Surwam ida itinasaya at akapanunutan ken aramid. Ala sigay! Ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengat.